nacional de Italia, submarino, Vaticano, visa alguna. En Italia, tiene una superficie de 902 millones, 73 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 58 millones, 850.717 personas. La chica puede hablar ahora. Ciao, sono Chris Leggi e rappresento il paese Italia. Gracias. Bien. Regardez-nous, on a applaudi une fois encore parce que depuis qu'on voit les gens, c'est tout le monde baille applaudissement, c'est applaudissement. Esta manera situada en Occidental África, su lengua es Bengala. Bien. Mpoko malamu bango na ngai son igrejas nazali na esengo wengi yokozala kati na bino nazali mobosini yo Afrika nazali bino banzo mabondi tikala malamu. C'est ça, papa, là, c'est tout simplement l'église qu'on trouve Giovanni ici et De América del Norte y colinda al norte con Estados Unidos. Su idioma oficial es español. En México tiene una superficie de 1.973 millones de kilómetros cuadrados y una población de 131.1 millones de personas. Hola, Postulaca. Mi nombre es Mustafa. Represento al país México. aplaude. Ahora mismo nos vamos a presentar la persona que va. Como lo acaba de decir, Puerto Rico habla 95% de español y 5% de inglés. La persona tiene elección de escoger el idioma que le gusta para presentar este Está país. ubicado en América Insular, al noreste del Caribe. El idioma oficial de Puerto Rico es castellano o español. En Puerto Rico tiene una cultura mestizaje entre español y africano. En Puerto Rico tiene un superficie que se lo alrededor de 3.405 millones kilómetros cuadrados y una población de 3.335.784 personas. Buenas noches, mi nombre es Fabiola, representando la bandera de Puerto Rico. Bien. Et maintenant, c'est le tour de l'Équateur. Il va nous présenter ce pays-là pour ce soir. Et sur le nom de Mesenda. Mesenda, c'est la représentante de l'Équateur. El Ecuador está ubicado al occidente de América del Sur, entre Colombia, Perú y el Océano Pacífico. En Ecuador se habla un idioma oficial, el Quichua.
Bien, escuchamos a ella. Buenas noches a todos. Buenas noches. Me llamo Rachel y estoy aquí para representar la República Dominicana. Está bien, aplaude. Bien, en gros, nous allons faire un gros applaudissement. Maintenant, nous avons le choix de faire soit la République Dominicaine avant ou la République d'Haïti avant. Moi, j'ai fait le choix de la Haïti en premier. Bien, Haïti, en même temps que nous choix tout, nous avons dit et nous avons présenté mon soit en créole, nous avons présenté mon soit en français, nous avons présenté mon soit en anglais et nous avons présenté mon soit en espagnol. En ce sens, puisque Haïti n'a pas de limite, maintenant je demande l'Assemblée d'applaudir l'arrivée de cette haïtienne qui l'a présentée. La nation haïtienne. Maintenant c'est bien ça, c'est la reine d'Haïti, la représentante d'Haïti. C'est bien donc une haïtienne, oui c'est bien ça. C'est la nationale.